Sawubona sihlobo sami sakavuka uhle. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila. Lo nkulunkulu lomkhondako akasiye lo tatatelako. Kuba netimo thine lesesabako kuthi singangena kuto. Kepha uNkulunkulu akumhluphi kungena kwakho etimeni. Jesu wamyekela, wangena ethuneni leni ngoba bekade kuthi utamvusa. uNkulunkulu angakuvumela ungene etimeni tsite ngoba uyati ukuthi utakukhokha kuto no matter what. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngicela sisithole encwadzini yaGenesis sahluko 6 verse 16 sicaphune nje ingcenye yakhe. Wende lolu phahla lwalomkhumbi lube nesikhala lesingema-centimeter langaba ngu-44 kusukela elubonzeni lwawo. Cela unake-ke amagama lalandzelako. Wakhe umnyango emhlubulweni wawo. Bese kusicaphune nje ingcenye yasahluko 7 khona kuGenesis verse 16. Simakatse wavala umnyango. uNkulunkulu lo waniketa Noah ema-dimensions, tilinganiso temkhumbi. Kwaba nguye loshoko kuthi umnyango kumele ube kuphi nendzawo. Ngoba nguye kuphela uNkulunkulu bekati kuthi lo mnyango utawudzingeka. Kepha ngicela sikhumbutane sinake kuthi noma lo mnyango wakhiwa nguNoah, kepha uNkulunkulu lobekade kuthi kumele awuvale futhi awuvale nini. Ngiko-ke lo sahluko 7 uthi simakadze wavala umnyango. Ngesikhathi sekalangekhathi Noah angati bekunjani ngoba kunebantfu langaphandle bebafa kulozamcolo. Kumbe sikhala besikhona ngekhathi Noah abetawuba tempted ukuthi avule kanzi sekuyingoti kuvula. Noah kumbe bekatawufuna i-breakthrough kuthi Nkosi athandaze ebusuku bonke afuna i-breakthrough, kepha uNkulunkulu azange avula leni ngoba kuvula kwakhe uNkulunkulu bekutawuba ingoti kuNoah. Bekatawulahlekelwa, bekatawugcina naye sekacwila. Kube uNkulunkulu wamvulela Noah. Ngitsini kuwe sihlobo sami? Ngithi uNkulunkulu nguye lomise iminyango lekhona. Iminyango yemathuba etintfweni letinengi. Iminyango imiswe uNkulunkulu ngekwati kwakhe ngcanti. Kwesibili, uNkulunkulu lovala iminyango. Kungenteka kulokunye ufune i-breakthrough kani kuvale yena mathupha uNkulunkulu. Usayifuna-ke leyo breakthrough ukhanze ukuthi vele awuyitholi. kuNoah yavaleka cishe kwaba ngumnyaka solo ingekho i-breakthrough, umnyango ungavuleki. Kepha Noah wambonga uNkulunkulu ekugcineni ngekuthi bese uyaphuma wabona ukuthi uyathi kube le breakthrough ngayithola ngabe ngafa. Kunema-breakthroughs uNkulunkulu atawagodla. Kuneminyango, akusiyo yonke iminyango levalekile levalwe nguSathane. Akusiyo yonke iminyango lefuna uyifunele ama-breakthroughs. Kufuna wethembe uNkulunkulu ukuthi hayi, mangabe la akuvuleki kuyawube kuvale yena uNkulunkulu. Amen.